Asemfa Kristosomo. Ye kasafa Kristosomo say, Obia wo butaya esi na diso oyede wode sum nyame. Eti me nipa me ensa sore. Obia butaya de say ope enkwagye ayede ama de kra. Amen. Ena me ka say enkwagye na wo pe no ehon sohwe de e wo ho. It is when timi anyina sa ansohwe na no a wo nkwagye na enye de enimu ma ho man te say oba onsem. Enkwagye na menu bi eri yehwehwe no ayete se akwantuo se yefiri Accra ha ne yekɔ Kumasi uduru ba bi a careful wom uduru ba bi a portos yedai ewom nanso o Kristo ni beduru ba bi a portos wom no na afa ne yam susu no wosu woduru ba bi a careful wom no susu a na ne yam sisi ne oyedai ne wosu eno so ama wontimi nyedai enuru Kumasi man te se oba onsem. It is time no me no ayete wa yeka se yepe enkwagye ama yekra no ese ye de yede toto enkofu akwa bia no ope enkwagye ama de kra yede to Job ho ema yehu se Job enkwagye a ne wo penti no amane hu bebre yede etoto no enso hwe bebre yede etoto no yesa abo so se Yesu Kristo no a wo begye yenkwa no ono kura de yede yeso no hwe. Amen. Eti ye behwe ade kakra bi ewo Yesu so hwenim ne ya hwe se o Kristo ni esese yezam srese e pass ya nesese e feli. Amen. Eti ye bekọ Matthew chapter 16 verse 18 down ye hwe ade. Matthew chapter 16 verse 18 down. Na Yesu eni asuafo ne nam meba. Na Yesu ni asuafo ne nam. Ana wo kire die nti a wo ye dai oba asase so because Yesu wo purpose di a wo ye dai wo butaye nti a wo ye dai oba wa amakwa. Yesu butaye na oyedai nti a wo bae no wo kire suafo de se de nti a ma me bae na se me yedai me kɔ na me kɔ yedai me kɔ ye de se me yedai wo soma me ne de adwuma eti oni suafo ne nam no wo kire kire wo ade wontie de esi wo ha yenkɔ wo se na me so me se bo se woni Pedro na obutai su no ɔde na safo be yedai ebesie kɔ na Satan yedai 2 minutes me nyedai entwi mfa so ahakɔ wadi woso ahini safo be ma wo tesi ya Peter ni ho na wo ana Yesu kasa kire wo say wadi woso ahini safo be yedai be ma wo na Onyankopɔn de woso ahini safo ma wa ede be da ho ya biem na so won fa makwa enye obi a na wodi woso ahini safo yedai e ma no aha same yanko aha me de woso ahini safo be ma ha na bibia la obakire na saasusu bia no na Onyankopɔn no watekire de wosoro na bibia la obesan na saasusu bia no na wasan de wosoro ah ene wo sel suafo le kete se emo on kan kire wo bia ketwa se wono no yawurade ne kura ko aha ko ne free sa abre na ala no Yesu Kristo fiti ase kire suafo de se ese so ko Jerusalem no ko hu amande na ni so ade hu na fa da eba mu ese ko no ye da wo ko hu amande ko empanifo ni asofo empanifo nanim ani atrofo nanim ne won ku no na be pa cho me ba wo se ho no onye da won ku no edi wa wote wai ana hu so owuo ba eti ka wetimi aka se ofata ye bi kwa wu ubetimi aka nanso Yesu ye dai oka kire me ne ubienu so wo no ko hunu amane because aye ne botaye obaye no ese wo fulfill. Amen. Ko no wonku no ha ebra to so miensa no no wa sorry
ana Petro ana hiame no na Petro ede ne ko nkyɛn no ofiti ase atwi Yesu Kristo anim empale me pacho amen on say ne butaye no obi mpese butaye no be dey bebem saa na bi a wote ya saa na obi so mpese butaye ya dey ebebem etima me hwe Yesu na yedi nachi no ne butaye na mpese ne bufu yo so okodidi of atatamu so okoye dey yo wo dey yentie amen same yenko aha no wadane ne ho se Petro say Frimisuko Satan adan wan ka se Frimisuko Peter no se Frimisuko Satan ehɔ na mente ase no me se wo se adan na Peter de gina na chi wo hwe no ko nkyɛ yo ɛna ɔka kyɛ da bi wo wuo na wo be wuo no wadi so ade hu me ma na nya dai emem se me ma ne mamu di a na se me twa mani a same na gina hɔ ma ka se Frimisuko same me se Frimisuko Satan ma ante se wo bɔ nsɛm eti adan no wan ka se Frimisuko Peter no se Frimisuko Satan if you say Bible say enye ne honam ni boja na aye dai enya ema wo bi nya dai ense wodi so ade ehunu obotaye na wo mu no ema wo bi nya dai ense no man te se obo nsem etitama Peter pese wo sai o man ho kwa no pese wo sai Yesu ade se ehunu no Yesu anka se Frimisuko Peter wo se Frimisuko de Satan ko aha no dare no ho se Petro say Frimisuko Satan wo Yesu tu dia mame efri say wo nwini Nyankopɔn de na emmom nipa de na wo ye den on say ye no obonsam na firi mu ko afa de watani aba Peter no anka so wo se Peter wo nwini Onyankopɔn de e wo dwini nipa ye den e wo dwini nipa de a de na obeye e boni nko a eti tisosum akwantuo no enye sumu to sade ye peno no wo haw ni amanu re dai ewum eti se ba sisi eti bia dai eti mi gina no sade Job egina ne dia no na ne yiri busa ne se eti still wo da so kura wo mudie mu no a Job dia to nyina wo da so kura wo mudie mu amen because the two Job se bi to me ne wa enka wan hwe America ye betuo no nanso enam ne nkwagye enti enkwagye ne ni so ade ehunu a wo pese babu nti no Bible say wanye dai wampo ne Nyankopɔn no okoso akura ne mudie mu se de be ya obi ne potai no be dai obeduru hu man te se obo nsem etiese ye ba te ye ko nyame animu a ese nya botaye ese bomodi se botaye no se be dai ye beduru hu wan nuru hu a na bada wo ba no fa so bi anye dai eni so because Bible say ye ni ka hwe osoro ahenie no ene tren ne kane na de ope bia no Yakopon ba ye dai de ma Kristofo bebre ye mu aye ne ye nsanka no Bible ni se di ka hwe osoro ahenie ne tren ne kane woni de nya ne no ba the problem ti no ba ye ni problem ti no ye dai oba ye ti the problem no odi ka hwe the problem na ansa no aye dai enti wo nse no wote wona problem na kura no na de kura no Job chapter 2 verse 1 down yanko wasi na David says abre ya said Tuesday say ya osoro dom sare ye dai eba say woni begina Onyankopɔn anim say de be ne umiye de begina Onyankopɔn anim na Satan so di omumu ye dai eba it be bia obekɔ bia obonsa so ye dai eba obonsa no megina ho say ofata bi nie ebia no ofata na ye bonsa no me megina ho say ofata bonsa bi nie o na so Bible so odi mu ye dai eba ko na Awurade busa Satan say ahifa na ofiri baaye na Satan bu Awurade say mi frasa so chinchire ene so anante ena bereba na Awurade ka kire Satan say ada wadwiri makoa Job ho ana se Job ni odi Onyankopɔn busa de say ada wadwiri na koa mama ho ana na ba wa mama ho ana sa no busa busa Satan sa ada mama wadwiri ne ho ana yanko na ene Awurade ka kire Satan say wadwiri makoa Job ho ana wo se obiala ni ho a
what is so no assassin so man tis about them. Eti bi busa o say de Onyankopon di Job ho adanse obetime di ho adanse ana ema obi a na ada say Onyankopon oni ho na ablofo de omo adwena trotro niema ene Yesu ya na edi akire ukọ social media so na nipa bebere ama boys di bebere omo nyi nyame ni by amasa Bible no so nya den enhyema man tis about them. Oh, nyame so apoti ni na raba ko tono ayi ni ti na ya mani so Yesu mao ene de mi jina ase nyame adom ana ye me wa ase emewi twemu na me me nkrata ho adwuma na mewie bibia na me koje be citizenship me duye na nsem bebre papa na oye me interview no say ohun se kwa me fa so me je nkrata no on jindinti no ana otwa nkrata no mame 33 days obe deport me nkofie na assembly de na kakara na me be share mommy me hu mama me friend mommy mu mama mommy e bon pa esa na yesa apply for na this time me call no mama 2 years pe so mo de hwe se na me tie and no me ba I think na me be warranty me ba February no be da ya me ase wa ase na me fi ase ko na mommy ni me bon pa e bebe na mommy kan say e be yi o me san frame me biem until na mo until that was last week Thursday, that's 30th. We are 12 o'clock now. Amasaman interview BM. And I'm afraid mommy and mommy dear. Mommy name me akwanchire na ye bompa. Mommy I cry your fasting cry mommy Abraham cry no. But me so no because ejuma boy mo ejuma si ma say na ye gusu kakra krasa. Afi makodu interview hono me kuta me documents. Afi me do hono. Me hono ma ya frame me. Na me ya frame me no papa na frame me no. Me too many say na papa no twa me nkrata no no say eh na stop na me jime and that dear besi na kwa we dey twa me nkrata na masa ba ha asaba be share ni biem say we don bibia biem till the idea I'm say last stop na me jime last stop na me jime na that dear one ye de kesi ama last stop na me na ohu me so no asem o ka kire me kwa na me hu mo na adwane o ka kire me say say me no we shia pe am say woni me shia pe ono say di mechi e nti o ka sa me kire no me say hey na de am say hey na de because opa no onti asem asibia na first one o ka kire me plain say on kwa mfa so na me krata wa say anya de be possible o ka kire me ti me say papa we there or me history. But one thing is Nyakopon na yusu no because no o me history da no Nyakopon na yusu no ma me kodua no ma prepare me documents na go me do on ma ono cement na ase ana me tena ase ID card mpo papa na mbusa me guys one ye de kesi apa ma ready to busa me citizenship like obe questions say busa obe pass it to busa me questions na me pass here ono catch me say congratulations ana ode we ni maame ana say one more some amerade one more some amerade na meti air condition mu pa but papa ninti no never fit too if you feel me tade na for because papa no onti asemase bia first one no oni me ni experience na enye easy nti no mo ma me say mommy because ye bon pie no before week no mommy ni me bon pie na mommy say rade question bia papa be busa me hu hia bia ye free ho question bia eno na mommy kan ho asem o say question bia papa be busa hu hia bia no na last stop na me e kana no tum yes o busa me hwe kra one more some amerade na me catch mommy say mommy me interview near 30th na me did say laptop ya mbeja ma me ntino me try ticket on the first yes aba be da na me ase
I'm saying me buy and call 5 weeks penny, but me did say me buy say me the master me to last up ya me nim e bon pie. Inti no me try ticket asamba 10 days per me samba aba be da Nyankopon as Amen. Inti no me fit say am share mommy ne there. Na enema ase kra be na me life enema ko yema mo like one day me sorry na me bibia collapse. Jesus. Me business me bibia wo abrochi bibia collapse. Me bank ya close me bibia ya je fi me sem. But me share mommy bibia Homhom Maame. Dedi kan be se me da nyame ase da muni na mododo mpaebo aya mo me ka kire me se mo kai mo mpaebo me se me da muni na ase so amen na mo so mo bo me na me da mommy ase because mommy on the deal because of on the deal. Now my friend was ima ekosi se me twa answer na me didi oh one man Homhom Maame. Homhom Maame. Ntino mpacho mumbo amena kakacho say na me shra momi amen adobro nye moho amen da super so aye ba me ni mabusia no eni so pa ye da wase pa ya me shra ya bla na dance ne mu oduyie na anonso eden amen you heard the last stop nyame di fo so ye hu maame so aye na chese bu adwen ene ntiase so na ebi bisa ye bla no December komenu bi mpacho wo free fa na bae e bia na obi nimba bia wo free bae okay me for US North Carolina Charlotte na me buy okay yeah na say wo branch na nyame di fo so at prayer group kesi a abotire all countries for no so no this platform no so ena na wo a unya sa adanse akesi nyina mpacho hold on wo kasem no na wo kan bibi say na ye ba bi deport aba Ghana I'm 33 days okay me go back na asem nenye easy mame but mbese be ka say obi bia wa abrochi bia oko through this ordeal or anything that got to do with everything no okay me the mechanic say yes sorry last stop the problem because me issue need there na like I know because na do be no me say dey na me afi me plan kwa me first me relocate bet na Ghana because me say nyeye o ade no because me say nyeye because na evidence na what ya me na ye catch me no me won na me yi ma no o ade no na mpacho we bi say we bra ye ba be deport wa ba Ghana na okọ nyame di fo say omwa wo e won paibo ene akwankyere mu no otwa sika bi ma wana oh no mommy enemy anyes we wanya sade no amame no what just can say so this say ba and I say ba the answer all I have to do is to be obedient to what she says, that is all. Okay, nice. So when just get the amount. Oh, one more some last stop in me. Oh, one more some last stop in me. Hallelujah. Number 2, what does he anymore? Now can say onipa na otwa opepa mu. E ka say e be deport no. E bra wo pe hu nyame difo. Na odi akwankyere gu kwan mu ma wo. Na one wo bom paye no. E bra wo se ko final one no. Wo san kokohia nipa na abim. Me hu me share no de. Ono na me share me share me say na so ka da me say. Me share na some one me kan no eno kra o ka say me no wo share pe na me say no o ka say di mechi no. Ne kwani nyame anim de na like me say last stop nyame Jimmy and then open a bit me Jimmy last stop nyame open a bit me Jimmy and yes into no me hu no na me nim dia men kan bi because nipa no wo evidence na dia trell ana we twa nkrata nim okay ana was and afa
Osande afa be fufro ana oko. O evidence ni na. Ana baby fufro no so no. First one no pending. Okay. And before Obeyes Bakunama citizenship nama no. I saw clear that issue before he can go to the next citizenship, you know. One that's the green card, no. And you know, any pending, so one clear won't even go ahead. Okay. And you know, all evidence against you. I just say, and you know, maybe go through Honor, no. Dear, when Busami question be ID card the when Busami. When Busami say if you chroma say ID there, me ma prepare my documents, baby, Eda Kuku Honor. But me coin when Busami she. And to other man who say, dear, Obonsam didn't say. Adiano, Mesa afano so. At the end of the day, Ebiano obi sheye. Obi nsuko situation ya woko mu bia. Obi na dwuma sema ye basa. Ne krata sema ye basa. Wode talia na awai, woko na tie enye ye, woko na nim enye ye. Boafo bia eni bebia. Ede na obeka kire se nipa na wo hwe no. First of all, onya jidie ewo nyame mu na onya jidie o nyame difo onya asutie ma nyame difo because all this while no me mommy akwentuo no I just say one kasa I might do this. Okay. I just have to do it regardless. Who are there no? Yes. You know, our journey through the process, you know, became a little bit I will not say like a little bit easier for us. Okay. There, no? But I want to say, yeah, well, I know say yeah, you are no. Some of us have experiences with some men of God and I say women of God are now it's very difficult for us to believe like those some prophets, you know. But I want to say who Maame dear me share no kwenda me nim say bia hallelujah. Oh wa ma wo sama manya me before. Wa ma wo sama manya me before. Hallelujah. Ye ni anu ma mo hwe ye nyame ma nyame adofo mo mo hwe TikTok mo hwe YouTube se wo mo hu adanse a ye bla no edie obi anani da so asa obi a ye deport no abagana obi a onipa o deport no no se nipa na ebe obehu nyame difo na awurade nam difo so e de akwankyere empaibo ne kasem kro se difo kura wondidi na wode ne yefunu to ho e ya akwankyere emma no no onipa otwa na yimu no se nipa na ana nyame nam difo so esa restore no a o approve no enti ono fo a wo soye wo atuma semaya basa enkrata sem wo ye bibia enye yie wo ablotire ya recommend prayer group no e de amount nyame ya adoma every Sunday bia wo Maame ne ablotire fo baby biala wo bia se wo Canada wo Italy wo US wo Germany baby biala wo bia ya recommend prayer group no amount brane be hia wo Maame brane be hia nyame difo na menim se wo ba your life will never be the same nyame o sira no won ka ho no won tena ni mun tena bye bye Bakopo. Oh, bon sama nyame difo, bon sama nyame difo. Hallelujah. Yesu ayini o. Adansi na etwogu sei. Hallelujah. Yesu ayini o. Yesu ma o. Okay, me jina ha na me da Yesu ase. Na afi ma da Maame difo ase. Amen. Em se emre bi etwa mu no. Yare bi bo me. Em se enya yare agbowa ese okọ hospital me wo hwa na me sote enti no so me kwadwuma all right obi ehu me o so me sote na amana no de wo doctors and wo mfide enti no patchom wo US Colorado Denver Colorado enti no me call me doctor ho or de me ye de me rewura mfide ni de bebre ni atwu moja ni ese ebie ni ho a na ye adwuma na em se me ho na me hu se me so te no me kai se me wo me Maame bi wo ha em se Diedro na wo se me frɛ no and so me frɛ no ka je me se nyema anya sa me ntwa tiktimra yes me Maame na be hia mo airport no hu me no na me na room em se wantimi anka me bedru krom a me Maame kro wo me ka je me se ma me nkomi krom because me a yenye me nto on so me swate nti tunsu Maame de mpaibo ne akwanhwere yes kakra na nyame adaroma betimi agina me na bon sama last of Maame
Bakope. Hallelujah. How many years and I are eda also? Sometime now, you're in the buy and within Bible swimming, so within 3 months, no. Okay. Not my lose half of my weight, which means not me swat half. Okay. Yeah. Not just say oko hospitals ahodo eko check up ahodo. Yeah. Omo ye test bia so. Omo ka me say bibia ni ho a omo ya omo body bibia ni ho a ye me. And I okay say nyamidi fo bi ewo Ghana. Your friend Homhom Maame a odom was raya no ma. Hallelujah. Timpacho ade na obeka kire obi a yare bi da so amane bi da so yare kuranko bi wa ko enko wakɔ hospital ahodoɔ wayɛ scan ahodoɔ nanso ɔbɛkɔ no doctors for say hwee ɛni hɔ ɛdeɛ na ɔbɛka kyerɛ sɛ nipa no sɛ wɔtie wo a de metimi aka kyerɛ obiara no sɛ meyɛ obiara na meyɛ kyinigyefoɔ because wotena kwantuo mu dodo a yɛa ne ɛka nneɛma bi wɔ hɔ a wonyini dabia deɛ wogye ne deɛ science ka kyerɛ wo nti wokɔ na deɛ kwasi buroni twum mogya ne nneɛma ne na agye di ɛnyɛ maame difoɔ a nanka bindim sɛ bia nyame bi wɔ baabi yare bi wɔ tim nti metimi asrɛ obiara sɛ sɛ wowɔ ha na de yare ana bibi baeɛ a nyabotrɛ na fa mpae bɔtɛɛkyi na nyankopɔn so bɛyɛ ama wo hallelujah amen Emmanuel bacha obra ha kakra na yenka bibi nche prayer life for omu nyina wo ye prayer line so omu nyina ye member ya papa wo prayer line so bebo mpaye Emmanuel nso so wo ye prayer line so e ma ye bo empaye enti ene omu abagan na ya omu nyina free US enti ombeka bibi a kire prayer life for no e kakra hallelujah amen o empanifo said wa food ya pani piano amen anye bia so hu maame so mfa so a there's no way so mbeba ha dobi amen amen eso mbeka bibi a kire wrade na ewiase so bi ya de ma wa osayeyi hallelujah amen 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 enti se me hu o musa na me so mani age na ma hu se adwuma na wrade de me ye no adwuma no so enipa ni na ensancha no so ye de edi akire hallelujah amen na omoanya bai de na chese omo nkoye enti ombeka bibia kire ye prayer life for me de be free Emmanuel so na waka bibia kire prayer life for ni nyina omo wo US omo wo Canada ti se nkuro de me mitimi mo bo enti obeka bibia kire prayer life na na nso aka bibi a kire prayer life for all right prayer life for in and Emmanuel maba mumi in chair sir Accra branch was see na me de say that e da ja me ase wo de wire my mpese me da muni na ase e wo dodon pai bo a aya mo kai na ene odi man pai bo a aya mo ye e ma obi bia wo line so na me hira muni na de meka ne say obi a nya gidie na de oye problem bia no at the right time God is going to visit you all. Thank you. Amen. Yeah, prayer line for us today. We also catch them. They say, America na sabroche ni oba bi bebre ye hu ye ho. Line so na ye nyina ya na ye ko. Na bi wo ha be hu numbers na baba so. Ti dem ka na so obi a bibia de buy e prayer line so no. Said them ma bagan na abeji adanse and sa na so Akropong so be den. E be obi bia ma wo. Amen. Yeda last stop nyame ase. Na yeda asafo manyina nso ase. Amen. Mo nyina mo support ene mo mpaibo ene ma ye hu ne ye hu. Nti yeda last stop nyame ase. Ne yeda prayer life for nso so ase. Me de me prayer la no me hyeda hu no mo papa. Nti ye woni ba bi ho no a. Omo boa ye. Ema eniema sisi na akwan so. Enti Emmanuel ne nanamo abaga na die igina so na me de aseda fa won so e de ama me maame mo a omoboa ye prayer obitimi ade me kura na ye hakem ya na yi mafrimi hu e de se members ne be hu enti ye da awrade ase na ye da wo bibiara ase nanka ye ni zoom ba bibi nti asaba ye WhatsApp ne so ti nyame adoma Sunday ye be hia ti prayer life for bia momodian so benya gidie adanse ye kwaso prayer life so no edoso
Emmanuel ndo mani tua abonifo a awowo adanse bebre na epie nkrata sam ne ma bebre na omunti megina ha biko binim wo US ho nanso enye a yenuanom atimi abai na ma begina Accra branch e de asedama last stop nyame no wodi mu na ase enimu animu ma ye honhom ma na kese pa nso enkoma prayer life form so no bia ye hia ye wodi manko a ye bo wodi a ne ayi wodi mama ne abo wodi ne ayi wodi mama ne abo wodi ne ayi wodi mama akoma pa me members no omo mo wo US omo mo wo Canada omo mo wo Australia omo mo wo Italy omo mo wo Germany omo mo wo tise mintime nkeka enkro no magya wo kudie wo mu Spain for so ho e ho no so prayer line so enti Spain for tise nkro ni de ebi wo kura mi hu nka e dos wan kasa na de ti ade san nyina so na nyame nsa eye kese e wo ye honhom maame ene ne members so ti estra last stop nyame se onkoso na wo mabrochirefo ni nyina ho ban obi biara ha na ma na obedan honhom maame no awurade mfa so na ne bogus